long ke paking dunia PPA point ma ani sita open share julo agreement do jila so agreement along alama bang itu PPA point ma nang tuta saison pinoi pusi ili tumke open si ki people lo te agreement do la dang si agreement mesen pen rat apan thanga ki sunga we daga ke rat do kar biang lo rat apan kaching thur do pulote kar biang long rat apan ching thur nai pulote industry ave pinalong ke ili tumke ching thur ne lo la si industry tu nang mo ke nan sot pulote atoni li tane thanbo do di press media JP jemputun doan masih ini press salam te kopi ma ga lang li penangan pa brief lo atham sia bangke so a web te glom de 23rd June 1952 district council so ang hab input dat awanta laso kau po sebang ini tu te glom sita non piniani tu te glom bangke kopi lo ma pinangan especially ini tu kamutis na ya bangke lasong bang ben isia bangke pulau solar project alam the kutha solar project ladak boson solar project nang binangko langdam edlo pulotante la bangke piloma isia bangke Nagaland NSCN atau ini nang itong banglo pulote agulong ya ladak lasi lantan takalila ada juga illegal encroachment pe nangan ladak hirimine sonto lasi ladak memang nang kau post tu na ba naik lang klub ke kumai me agent na pima ko bang ke litun kiri tar libek pualong UNO pualong ta dam ta sila tu bang ke dake along le kithi top council asor ki klan top kiduk kila karong le kithi pu sila tu ki puda la sila tu kan kumai me tangka maha ke pajir pensi ki paken pensi ka ta doelo abore tamano alang le abang ke pota lapen list abang kachini dia phanta homoisa thedu pota pen list ko pima kachini dia ban lana homoisa ki the pulotangte kan biang long ra da phan ka phaching thu dia phan sa chitok kala to bang ke kham khe si reservation of phande tu bana ke pie pota la to kham khe solar project bi ta kham khe hola soinik school bi ta kham khe flyover भी तो काम के उपिलो ला तुम कितने को मायने एजेंट कालीमाला निले मुठे रात तुम भाई तुम सोम क्लेम लो पुलो तुम ते ओपीसी तुम फान आले दोई मा अभी वो चिंगवाइला लासी खाटुक कवे चिंगवाइ साला तुम फान आले दोजी आले को भी पिलो मोहे जिल तुम स्पोक पर्सन आका लाई चानिंग लाई बेनंगन ब्रीफ लो आले इली तुम फान आले दोमा अभी मा को सिमोल दम ने तुम बागे पिनी ला तुम datum apatai isi vat alam batai faru ninjebe isi vat alam si batai faru kalar piar la to aputak si ili tum ladak tinge bakai nangli to phas putat da bangke hang thunan ko lasi ladak penang kita bangin koi thongka tum non appointment pialo dakar biara somara tum non adega tum ho uti long sidu sakuri long alo halada adega tum non konaluma gualo adega tum ma ho rajasthan long ini to have that training the people council sor Dr. Tuliram Romhang komat lo hala pandai li tumge chini paka naji la chini ne tumse aja da delegation ke wan mati chini paka nang ko la so leadership malo kopi lo gekle la so putak chini ne posi la tumge nang pang bok dum khap lo la eto lo chuki munji ma jai katha tuman kroji ma aprang la son kiklam thai ka tuma abang ave da ne tum pudane ta Assam government kumasi chief minister ma karbiang long ta tum ajir po tum do lo phangke Delhi kumatum se chari ma hola tum ben dak karbiang Ladakh BJP ala tum ni to tani samse parliament na long Ladakh ni tum MP ini tum BJP MP tum lam ni to tani samse pulo tang da so munit ke kopi munit lo bilane bilwa pudaji pulo tum mental tum इससे बका आगे चिनान देती लासो आगे चिनान देत ना पुआ देगा तुम इली तो अपन ओपोस तुम आजा कोंग ठेडुम अंता ना मुने तो लासो कंtor तुलिरा मा मानang kilang dukun ari krenya titip atung ke kon ah muने तुम अजीर को pulo nante latu melo ili tum chini pakalo non pine lege lasi latu madukan ching habdang ko ili tum ke dalam tum phan patai tum itu ke lahelo Ini last si mari sa connection
phong bagai long bagai hai nang ya pon lalo pirthe lo ke ne lo ke thegne pu ke madu ta chi pe re ser bagai sitalang itung bagai pini lada amu chi yang itu tu bagai nitum thegne lo nitum renai lo nitum menai lo kai kita mane ani yo lason na lo la tu bagai pelason tu bagai pirthe na hok le lang lam sitame chini ji ajar kam le klenta chunche lagi alang tunta lagi cinta melo ison tanang ne kopi lo kenai ulong time mohet biasa ho pen inglés ho kaning yes lo lagi government an jumi me junu ke topic nili thelong te ke social media platform lo ke 2018 ani kan kang chilang so akes ho sitame pirthe bang thoya long ke do tum an kap do ka ke chilang pet pen ili tum karbia khai phan na kang ton sita ili tum ri na ko so lo ke re labang ke party long ke claim abang putun ke madu ta son ke topik aku language ta moderate la sama ye mati politics party bane wise nahi kali nikalang lang padang ta ekdom faul ke party ta shortcut ke tam kang tu ke hai ke shortcut mane hai ko pa si department Omor Singh ti so prang ke se hu ko so si eklen pen ke leadership element ima pu ke searching be hu su chini deta hai athi mahala ke thana bang si abi be tharo jola so mane banga history ta chini do nahi ninje je prang mana parti prek jam 5 BJP panjuk ke dab laba aning chini na itu male BJP phana kui plong te BJP pus direct na kunoi bongo sena RSS puke kali alang itu hoju hola tuma agent ni pinita halo amasiam mana hola he bongo sena babang hela tuma agent tanang na aso bangsa press meet throw pensin deli arjulo jay ka thara ke ha panang chetano ko irui bang bo je nangli ni jelong malong lima Atiman deli kimun chet te karbi pulong te madu ta hemprek nang ne puge upil upay bede puchol akula hemprek ke hang akamalo energetic apen ke kam ki claim ki unai abang ke Dr. Turiam hang pinya sinon ke dopa mas CM hello laki alang itu tani sibinai la ana ki una CM bangke klakela lalu pinyani kasi koma tuma along nil ta hemprek hang hot la ta chini nai e phong hala memorandum gepi hadak malem hawaldar ni pini hunggar pasi piang lok putaran tudula lagi kali ke athi mahadak ini hang ile claim nui kali home ministry pen kuma phama ka entrance ma phama nange toilasi memorandum ki nange ini so thanglo alam tum tak acting chor mati amasi ti bujai ta heno along gi ubasong to ma kela sila jai ka thara party tuphan mane ti bujai bang hedi laki along gi ubasong memel lagi amuni sim si hoy mati duklu itu ipajal athi ma ka acting mati amne gen akula takali putin laki NGO so takali lo club asong ke anu ting klan jam pulang te party kali lo laki lasin deli talk so long ta jai ka thar samu pan MP election prang di club lo pulang ke jenali tungke nona te pulang te political party kali club penang lo lasong kali mane isia mane kingo hoy nai inde inho dulu punan paman ninggil tabare nilimata theke aniwan ton nang ko wala li tuna theklo nali tumta theklo kating ton pensi kam itu puti lalai song tu he sita lasong ke chok chima ti thelo kido sipunu sita karbi lo long te lage karbia khel aphan mage akimia alam ke matha bek ko lage koi matha the koi nang nei jota si BJP long do karbi tumta karbia khel ka jihon du kami kena bumalo mata sita non nili tu kunte konalo chu hangam Amerika London play tu litung councilong posa ke nai phan ke hangam kalimati kunalo jangna punonte central government of India lo government of Assam lo ke no magi hempre kalila posi Assam government lo jangna ko lo pulo tante na tu tan na pelo posa na people to sita chong sita on in the other hand bile kami pen ke bang phan tan people no mati la so men pen pulor lide ta long bong ke aprang ang susilu nola Tuliram Hansar Dr. Tuliram Hansar CM ke do bangke phan ke man bangi unlimited dapen kupima proposal gilon ke bang men sina pipi ta di masau duet ko lahai bangke matha katang lo lagi alang li tunda lo madu kan kita matha katang lo lagi akola isianam ne likhata puer border along li ala madu kana hut pinang nang aning cici sona pot pusita tali daret CBI jong sing kwari kuri lang hama pibang cirap nai ho dona ble pini puge nije long le lota di ma pula
tinggal donang boleh pakam kali ke cipunang kalau dia doon lagi lasi lahai paket pulpede nangko muthatela non islamic school paket nang kampion dia nangko sonse kacing thur kui mati government department pen lock chop ke kacing thur ke prabi ama kacing thur momentum ke kipa ongi mate ke kipa prabi pulong te lasi industry wanako pirthia history nang litung ta chin lo nilitung pini pulo je without industrialization ke hadi kacing thur ke prapi putia tumde lagi cali kali labang chin nang ko atimat ceng ciang ko ke la sonji pu ejing sor ma ke lagi chok chelo aprang pen bangkal ke ter pa jalo ke ter pa prang ro ke cipang ko aning reset pulong te government tum ke lagi a chance tipo lagi nang lihe masumar pelo ni lihe masumar to pelo partiality ke Puno hendrek mane pini jak alam puno sambil langsung mislead ke bangke ini lahir project kamu kapen akaprek kana atuar karbi yang luar kan ka pun ka bujida mana chokche la penning thedo Dr. Tuliram Rohan CM sir ke karbi akhe nili tumahin tension di kono nasi ko pini karbi do te langsung saya avelo puno te lan chol nanti lah assembly long bukan MLA Dr. Mumin Panareng ke pasup tanah itu mahin pen pelak pun labang e condemn lo athe lagi isilang name lo pulo te tribal MLA ter lasona bang thu phan bang ke niltu mahin pen condemn si tanong arrest nahi ko ba